ku bibyo abaana bana abayidana inina balina omugabo ku byayina ibwe obuzibu bwe butera okuva buva mu bamaama abaana ababo bafunye omugabo gwaiwera buli omu atyamisa bala abayidana inina maama yaba omugabo ogugwe 15% yeno ekyo tokibalobera kitera okuzaala kerereni Birungo Richard aliko bati omukazi mbaire naye lwaki olunaku yasimba nteekwa kubalawo ibanga ki omukazi oyo okubanga taka qualifyinga kwetebwa na mwandu emyaka giri ebiri mu mateeka je tu considering as desertion bwobanga wava mu maka wajja yoja ku nsonga editategerekeka tuli kwogera ku bufumbo obuli customary ngati mwabita mu formal divorce timwakola ki ayenga wakunumba wajja yoja oluisi wafumbirwe woba wafumbirwa ye wajja ni woba omaze yo wiki ndala oba tokolifyinga kwetebwa na mwandu oluisi bino najja wa mwana wange kulwala bichi myezi mukaaga banibwa afeno ye wava oba okayetebwa na mwandu aye kasito wanga alira yojire mu bibyo ye wasimba emyaka nigibitawo ebiri ensonga de wajja kutiditegerekeka tosobola kuira mu kwetebwa na mwandu mu maka muno abaana be walekawo nabafuna omugabo ifa abaana be wazaala aye toira kuno ne oganya muwali kwawo baleke Robert ali kubuuza ku mukazi gwe yakuba empeta mu bakazi bayina abasatu oba abana abaana balebe nazaala ni balaba tali bapeta basigala baana oba anwane kuta mpeta buli kulugalo abaana oba ina ibwe mupeta oba ti mupeta bona baana era obavunaanizibwa ku kyenkanyi ne idembe lyaibwe mu mateeka liba lyagayaga mpegano omukulu ona alikoba Musa got married to Jane they had 7 children and later divorced they had constructed a big house and had a farm now Musa gets married to Sarah Musa singafa will Sarah claim part of the property of her late husband including the farm and the big house okitegeera ekyo Musa yali mufumbo ni Jane bakola ebyobugayiga byaibwe olunaku lwakya lulala bayawukana ni Jane yasimba buti Musa yafuna Sala ng'omukazi gwayizizawo mu kifo kya Jane singa Musa afa Sala ono omukazi omuyaka aliwo aline idembe ku byobugayiga bino bye bapakasanga mwena abizira ku mukono yesebo na abirina in fact olwo omukazi yasookerawo olw'okubanga ye yajja azaina nalukusa luira mu kwogera ku bino ati kayitwa abipakasani baze woba singa wategeera ekyo wandisigayirewo divorce bweba yali ya mukooti esuubirwa okubanga yamuwaako ebibye bweba yali ti ya mukooti yasimba busimbe ng'ono gwe tuliiko babaireyo myaka mukaaga maama wuumula mirembe ni mzee ya umule mirembe otanoniogani ono alibuuza ekindi yakoba the children of Jane are denying their stepmother ownership of the estate of the deceased are they right mbeti batufu abaana b'omukazi eyavaawo bazalukusa lukoba nti olw'okubanga maama gaifene yabipakasa ige maama omuto obizira ku buyinza namwandu alina 15% n'abaana abo balina 75% yeyaibwe n'engabanga bwe tugitemye mu mateeka kale bana ife bakagwa twetambwire council Samuel Akalyamagwe mbe naye tudakwira naye next Tuesday ku nsonga tujjo kwogera kwejja kuba buti onafire kalese biramu biwandike bulungi babigema muti babigema kuba constitution digemebwamu buti ate kiramu eda kubanga twino nolao kyekiraku buterevu kweta alukikoke buli omwatu alabibye oba abawe ebirira ikiriza tubenga tukomano na kolwa lero program ensine bya jobeyireku nize sa Grace Mwesi gwambe ni Samuel Akalyamagwe Katonda abatukumire Nolina basa ready yabakogo eyeyezedinde Dachika ndala nebulayo okuweresa witane okuncho kusawe omo bleach owamani asinga okutwala mu amabala mungoye n'okudiwa akawowo akaswifu amabala mungwezo zisigale mu akawowo akalungi omo bleach. The search for Miss Uganda 2024 is getting hotter. 27 finalists, one crown. Who will be Uganda?